yuk. Aing mah goes bae jang, nanti angkat-angkat dia mah. Lah ini di mana? Mana ya? Di pantai dong lah jang. Kayak gitu. Citu jelas deh ya. Aing nunggu GPS mah tadi di dia. GPS dia GPS-an sepeda dia mah. Tenang pegang dia mah. Apaan sih? Itu maksudnya tuh nyatanya bising aja lemah. Cak. Ini kan bejang. Beuh. Aing bising doang kamari. Itu ima katakan aing bener ima jang. Dia mah becek bae. Kan bejang. Lurus deh ima. Tanya begitu tanya yuk. Bagus. Ya lempang. Ih, kemana sih dari tadi nunggu ini anak. Ajang. Ih, dia mah. Ambil itu aing. Neng, punten maaf, mau nanya. Mau nanya apa ya, A? Jang, gerak nanya non jang. Ih dia. Enggak teh. Ini pantai naonnya teh ya, namina. Ini pantai Sangyang Carita, A. Oh, pantai Sangiang. Tuh kan. Gue. Ai dia naon jang. Sing bae. Oh, ya udah, A. Saya mau ke depan dulu ya. Misi. Iya mah karak leh. Beda jeung kamari mah eta mah dia. Manohara kabeuleum di kamari mah. Kita mau parah menceng dia. Bagus. Bawa sepeda dia tuh. Kurang susul bae. Ayo. Tangguhan. Apa sih? Oh iya, itu. Yang! Ya sayang, ada apa? Ntar bentar lagi ya. Semangat nih jang. Kamu yang kedua lah. Sugan dia monyet nah. Neng, ikut duduk ya di sini. Jang, yuk jang. Masuk area di sini leh. Namun deket-deket bidang eta. Sabae dia mah. Neng kesini sama siapa Neng? Woi, lagi ngapain lu? Jang kok tuh? Ayo monyet kan deh Jang. Mau kemana lu, ah? Apain lu? Hah? Tanggung jawab dia. Ngapain? Di ongko tadi anu godaan kita ngeta. Tah urang ning calik doang. Kebeneran aya sing Neng pajakan urang mah aya monyet na. Orang mah aya monyet. Ngunjak lu. Pergi lu sana. Ngunjak lu. Jang. Aduh ai. Jang. Sini lu. Itu nyet itu. Ngunjak lu ngomong gua. Jang. Aduh. Brengsek lu ya. Jadi orang ngunjak lu. Jang. Aduh aing diperkosa. Sini lu. Itu monyet mah galak monyet mah. Aduh. Turun. Kayak celanana can dibuka. Turun. Dibuka heula celanana. Gampang. Ini nafsu dia si monyet. Turun. Kayak urang arek nyebur sorangan bae. Ngunjak lu. Turun kagak? Aing si Kijang kemana dia? Aing hapes amat. Turun. Nya.
Gua sodomi lo. Turun. Fuck you, man. Cocok deh soalnya. Sepeda. Aduh. Pakai baju Action.